Ole, voin chuan hei electrical ground connection kan install dona. He hei na hianin gas company in gas an shut off chu mi gas kan on lo chuan an furnace hi a work lo ani timaya furnace anum thei lo ha gas angai ta gas fire furnace angani ta chu mi a main valve ram ang tu chuanin ground wire hi an lo install lova ma mi ten voinia hen ground wire hi pon metal pipe atangin thira atangin klem kan danga e copper wire hi 6 gauge ania 6 gauge chin hi caught in a phale han tia chuwang chuanin 6 gauge ai te lo kan bangani copper chan aluminium a chuanin 4 gauge ai ta chu tuna main panel atang hianin kan ground connection kan connect anga chuan pon lama metal pipe kan connect dor ani le kan muang hianin hei hi main panel ani ta tang hianin current in chung pumpui supply to current kha kimi wire atang hian ron lut ta pakhat hi hotline ania hei neutral ka off ta hian kan on ani ka confirmation hi nei masak ngai electrician kan ni lova ke ma hi maro chu ti angai chang om be a chu wang chuan electrician hire down sela chu anin share to sak te lan seng dona chu wang chuan kan an ti sak don ani kan huang hianin NCV ta kan karen lu ta chuan hataron lut khita tangaron lut ka hemi plug a switch tina hena lut ta chuan hei engemaw appliance sang ani ta chuan heta hena ron chuak ani enga po chota po chuan chu ka shut off chuan khoi pal te hi hlawma film khura ngai emema voltage ang zong in an check down taila volt cha kada meter hi ta hen chuan hi ti herin kabatek ta line pani pakhat hi hot pakhat hi neutral common no achan chu main plug ka off main switch ka off ani ta karana kallo an on chia 245 tikhan karana kalta ni hi ka khoi down lo na in film kur tu la off hi him dorani be copper pipe kan neya clamp hi pona kan an fit tur chu he clamp hi kan mang dona 1 inch half inch to 1 inch clamp ya azong khania a simple na in hi core requirement ani ve tata chu kan ti dona ni ole in chung atang ron chuak khata hian hei banga hian ron chuaka khulai gas pipe so lampanga son kan klem dona ni ani khuwa po khuwa dur lova ni chuak bok lova ngan sebel dan boro kan nuam tok ti teng off an che in hak lum biau po ngai lem lo ni ei ke po kain halum che lova udi pakhat pan tiang chuanin boro kan nuam tok viau ani hei hi helai ground helam pong poi ground ani helam hi ground khoi mo kan du dun lai hian kan va zom thei ta verin kan kat ti verin katin mo clipper manga thei be ho mai le ti kan hei sina kina on lam kan klem nuwa tia kan ta hianin an na ta te sona chunga sona an ti lu tanga an tai mai dong ni ta tang son war karon chuak ta hela hianin hi kan ti betanga
chuan hei rong hi nei ta hei a metal a thira tak khonin a grounding a effective zone na na thira khu hei lo hi sandpaper in you can ki khop de wala chan chu rồi thì khá chuan ai kan ground fel ta elai lo hetia ngat to ka elai ya ti be mai tur hi ni ti chuan ai ground on lam chu a fel ta phota in chung lam kan tight lenga ti chuan grounding chu kan zo ni mai ade in lui to ve tak mai ni lui về to tak mai ni kam te hi trong sual nok mấy thứ na hun alo om boka hi mun thum ve la han tibet tira sao me ta ni khoi mun apona ti thei thawa ai lang veka elo hian san tibet don ta ni an nung ang plastic o ma chuang zon na over lutuka tight ngai kherom lo CSSD gas pipe grounding chu kan zo ta ni safety ania track line nam in hidden pala current pipe aron kal kha grounding an dilo chuanin pipe ka puak darin mayal te chuak thaya rom takin an impact na sa taka nei thaini kai kan ground to chuanin he ground wire hianin main panel a hian kha track tla tang electric kha ta na la le tanga helai herin atirol down he main panel hi ein ground sa ta leya chi chu apoi mo na le kan ground na chan chu ni e